Muthenya wa kiumia mbuto ya kiama kia DCP itongoretio ni Rigathi wa Gachagua ni nyitanire na etekia kanitha-ini wa ACK St Thomas Kirugoya na gucoka kwariria muingi tauni-ini ino. Gachagua na batoni yake ni mokiriire thirikari kumana na kuongerereka gwa ikundi cia nyanake guku bururi-ini, akiuga ati ni iragagia thayo wa muingi oro hamwe na kuiga ugwati ya Kenya. Akiaria kaunti-ini ino ya Kirinyaga, Gachagua oritie agendi kuma nja wa bururi kwamba kurugamia thabari iria makoretwo magiuka guku bururi-ini, akiuga ati bururi nduri na ugitiri wa kuigana. Itakuwa namna gani police service imeingiliwa na goons? Imekuwaje maofisa rogue police officers wana take over walokalao wanapiga tear gas mpaka county commissioner? Hii nchi ambayo imepotea. Na ndio tumeambia watalii magunzi wamejaa kila pahali mpaka airport. Wasijaribu kuja hapa saa hii. Hatutaki hao waumizwe. Tunataka watalii wangoje mwaka ujao tukitoa Ruto kuja hapa Kenya. No ritia igithia kwa kuigithia guku bururi-ini mahinda-ini maya, akiuga ati bururi uri moko-ini ma nyanake na iria ikoretwo ikinyitirirwo ni thirikari. Tunataka investors wasijaribu kuja hapa. This is a state of goons. It is worse than Haiti. Na ndio tunaambia the international community, all inventors across the world, all tourists, Kenya for now is not safe for you because it's a state of goons. The CS Interior is the chief goon. The deputy chief goon is the PS Interior. Wale ambao wanatakiwa kuchunga usalama ndio wenye kuumiza wa Kenya. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism. It's not safe for investors. Augite ati mumirira ma githurano kia oro karao ni kionereria kia uria muingi wa gitaru gia gatagati ma ukorwo makihamurithia thirikari ya Kenya Kwanza kuma utongoria-ini wa bururi. Sasa tunawaambia huo jamaa akitembea na mali tunang'oa hizo ivory zote, lakini lazima ile inaitwa ndovu izikwe au namna gani? Ndovu itazikwa itazikwa. Oho akiuria urumwe wa gitaru gia gatagati gukorwo githio na mbere na niguo makorwo na hinya wa kiuteti. Rukwaro igire ati murima ugaanio maita meri. No twitikira murima ugaanio maita meri. We uruku. Hatumwire we uruku. Ndungigania murima. Atongoria aria maumanite na Gachagua thutha matongoretio ni seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango, mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga makiuga ati gutire hindi bururi ugwitikira gukorwo moko-ini ma ekinaĩ. Koroni urenda mcemani wa Kasongo, enda mkutano ya mkutano ya Rigiji kwaje Kirinyaga Mũrango Bogaceri na Mathenge gute mcemani ukathukio turendiraga na mundu uria woka kana tengu andu aitu kana murenda tuthakirwo. Na sisi kama jeshi ya Rigiji vita tutapigana na Kirinyaga tuga na tutiana ngelioke Andu-ini ha Inooro TV kuma Kirugoya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.